Pinawala bunimbolo pinakanamakanda ni sama chukuma na VTFM ndrenda ngamudengu and na vito ko ni pinaka ni Bakers Fresh breakfast crackers. Namuno ka. Ano naman nindo sa baro tiket naman nindo sa tuwan do ako rin dito sa mutong-tong war na galatam. Iya pokoknya binibina ko chicken matin to Australia. Sulit talento na $1 million ng dollar. Ngom yung balata chiko na Cyclone Recovery Program. So na tangilang balili bu atako sa wana nonda bici. Sa takatungan ko na kena recovery program sa bernioti sa do talent na $1 million ng dollar. Sulit talma Australia me bibu kikibe bici na Cyclone Recovery Program. So baka na puno ra baka ni nating lambo Winston. So tu kun sa pala la tu ngama ngone sa pala. Yasa nga. Eu to se umbuto ko inu sarana utin lang lambo yasa. Kita lebih sih berto menakoro. May nangone me nangonongo se to ngo isu. Sandina. Ya na ana recovery program sa Suleiman matin to Australia. Do tala na diwa na milyonin ng dollar. Pada man lang gito na nruo na madaw sauci. Kena lango resin la komen ndeng mo dingunan noa. Kero sa baka madal tako tindona kana kena talita kinen gito. Un dinin ndu kana matin ninruo. Bawo ni na wali buna dhomba nidum. Orto sulia na ngonongo. Eli baka meloma taro taka tumbale tanang gito ko na baka dari Christchurch. Wati kena matim ni Blues. Iya, ndora kawa iti unang ngonongo way randar bito ko ni matim ni Crusaders. Nama wati uberto na dorbu. Ndora kana dhomba nidum orto sulia to na dorbu ninruo be Crusaders. Sali usar chukura mabo chukura tim ni Crusaders. Iya nang gito ko around semifinal kina Crusaders ke Blues na Singapore karombuka. Na ikatini ka ono ni singa ni 7 bito na 5 minute na pagkadori tale my Christchurch. Njina na kay gusto ko ni mabo sa chukura tim ni Crusaders. Ya Crusaders ni osangito batikira to my Christchurch. Sa kongangi. Okay. Eu nung rede na gito na madaw sauti. Na sa taon ro batikin tim Crusaders. Endro ka umarutak ka? Nada umarutak. Umarutak na performance nito na team ni Findro na back, so na backline eh. Ahora ni season dura set piece ni Crusaders sa dito binak. Raramusin. Backline eh. Ode na mo prediction. Pero na team ko Crusaders pati kay Blues. Ode na nga. Nanumati ko na nanuma na matim di Blues. Di na todo ko. Talaga ko banana no siguro Blues na pagkon kay Crusaders, Brumbies pati kay Chiefs. Nanruka na Brumbies v Chiefs. Na final ni Super Rugby go. Au sa predicta ko na final kino Chiefs pati kay Blues. Sa sana tu magkukung ka na matim ni Brumbies may nabanda mo rin Chiefs may sebo ni team ni Australia na Super Rugby may linggangamay nandun na rara may New Zealand. Doon binaka. Kami bine bata-batang ko na semifinal. Awa talo naman dapat kami. Awa ngole tu nabi dalam atau sauci kila awa talo ni wala ko panoli. Awa le ngunyang ko na saray Malau. Kona Malau yo. Malau wala kay bo. Masa. Kona yo parpor ni kau ngako to ka may Malau. Wala ko ikut wa. Amo na kukungon ni po te. Siya din. O tu nga may lambas usang kiri chima sa girls may Malau. Oh, kito ro tinyo chuki lambas. Iyo. O tu sa tungan ko lambas taon. Iko may kurong ne ka bi Malau. Gor langon ne leo to dokongo. Nakau talo te. Kile balik. Ke pondo au ni gendo to sondor mo no kulen ke lengunya kono sandung girro bicinar to nongon. Au nangunya kono chikumika. O deso chi. Au sanando tu o engo rabi sore chuma sono ngone leo. Eu ka kedi eu da kabach ko na taunda ku mai vale. E kle ba bina chu vale. Alright. Au sindo buntak. Au sini ba ka te ko. Ni trobo no betos ke no le pota ka o ndo tu kun bicine ya buse. Au tingo ba no jabote au job tu ngo so sapto vale. Oke ko boleh jabuna ko to itu benua. Kila na kato to como to kam ne wele grong dor benua. E viene bono chukin na ko ir na mara bar do taringit. I batuang kasari bia. Go ko nang unsal ngai raro sala ke ko teksi mi go na mare dikito nanta bitu na pot. Moka kunin to ka mo buntaka. Nangono na buntaka ke no na lengkata. Oh, ibina kayo. Was cuma di samur ka ko. Nestor mo dari talo may Malau. Mai. Sanggay neighbor ni kau may Malau. Sanggay tuku kay balang ko nang bosolebu. Ven total na maninjia lela itu kono kareta. O kere. Ngole mande bikau may na lo mande bikau ya may lambasa. Da ko chikin na parokau. Na parok na kau ya ko mendo ko chuma na ibor ni kau may Malau. Rongo da sa romboso kay balangi may na ibor ni kau may Malau ni rabi bala o ira na parokau juga bikau. Dona bi malewai da sa chiko rabi bala lebu saranga. Sangai bina ka chiko na maninje mo tu kono kare da sa no tali ko manda. Lakoi bikau
le rei da madara no to liliu na muskau chuma vikau endo na lenga e ado mai vikau o kere mo le vital no batikeira ninga no sa kila kina na dabra bun lenga to bole mo walia na lenga ya nimbera ni lestal mai gori binaka to kai mutu asaroka mutu ia o kona turanga ko melere oro semberni soto bokondua o kona mani je ko la ko vikau watike kona liu ni baroko mai vikau sagai dona sotan dendengo mutu to no kona ngun sala mela ko vikau ngun sala le busaranga sanduru tu kino kona turanga ko melere ko me role sote vikau anduru tu bacini ngun sal kona ngai sa kelsar sigeleci iya sa tarango saroka melu sigeleci tu satarang sarok vi kona turang ko ko sataring ko sara ko melere excuse me sir do you know satarang sarna de kona turang do you know sangai ve na katame tu kuno kona turang ko ndur chikitu ba ko betu kuno oya usaranga ngore yo ko sin kila bina ko no boso wala sangai lega sangai boso ngano ko oya boso that's aims that's aims oya usaranga ngore sabang madal chicken ko no boso ko tale ni malaw oya ngole chuku mai don ba kana baroka u ba ka chuku lo mani ko ngo tukun saro kona turang ko ndur chikitu iyo au ngole chuku me mo ireda non to liu na tukun sarna dana sangai bena kata me tukuna mayo kona turang ko chikitu mo oya usaranga ngore sangai soro ko paling boso ya that's aims okay, I've been sent by the big boss from Malau. There was a fight last night, and there is a problem. I'm coming to solve it. Call the firefighter. Sangai bilang kata memang madal tak apa lagi mau kono turang kucu itu bah. Kakuno lengka taka, na lengka nguri ausa walia wati, na lengka nguri ausa walia wati. Sakelang apa na walia, elang mai kina na baka sama wai. Okay. Sangai tu kono kau boss ya. Don't worry. You know the problem last week ya. I already oily. No boleh turang kira orang nandang kamu tengok betul kau ni pindah ni Baker's Fresh breakfast crackers Biasa orang kau sedang kena oil. Terang kau apa malam sarnai lo, lah kau cuma mai ready. Kau ready nonton tu liu na paro kau cuci bikau. Tun sarok kona turang kau cuci tu. Oh boso, yeah that's aims. There was a fight here last week. The big boss from Malau sent me to try and have a meeting with you gang and try to solve the issue. What was the issue? What's wrong? Tunok boso, don't worry. You know the problem that what happened last week? I already oil. Kurang akhir mana-mana. Nandang kamu tengok ni betul kau ni benar kan? Baker's Fresh breakfast crackers.